جاءنا رجل بابنه مجنون ما عنده عقل. Një rast tjetër na vjen thot një burr me fëmijën e tij, i cili ishte i çmendur plotësisht. ومعه صديقه قال يا شيخ اضربه فلان الشيخ ضربه ووديته المستشفى وضع رجله هكذا يريد أضرب. قلت يا أخي اضرب لماذا؟ قال لا يضرب. قلت أنا أريد أقرأ. قال يضرب هذا من الجن ما يخرج إلا هكذا. Anësisht ma sollën thotë i kanë thonë hoxhës që është ky do vetëm dajak, s'merr vesh në formë tjetër. I thash po pritni ti lexoj mirë. أنا ما قلت ابنك أصلا عاقل؟ قال نعم عاقل وصديقه يقول هذا يعمل معي في شركة. E pyeta po mirë djali jot më përpara ka qenë rregull? Po ka qenë rregull më përpara. Dhe shoku i këtij çunit që ishte i çmendur thonë jo valla ka pas punu me ne në kompani. وذكر منطقة الشركة التي يعمل فيها شركة في صحراء للذهب وهذه الأشياء. منطقة صحراء ممكن في جن بالفعل. Nuk ke punë, shtëpi e as bashkëshorte. Çdo i ri i cili kërkon punë, banim apo kërkon që të martohet, e këshilloj ta përsëris këtë lutje.